breaking news bidasubirwaho ibyegeranye Sport Rwanda tukuzanira amakuru aba agezweho kano kanya mu Rwanda. Inkuru igezweho ni uko umukinnyi nyuma yo kunaniranwa n'ikipe ya Rayon Sport kubera guharira ikibazo cy'amafaranga rwose bagenda baharira ku cyumweru rero igiharara n'ikipe ya Police FC, iyi kipe itozwa na Mashami Vincent yegukanye Ani Elijah rutahizamu wakiniraga ikipe ya Bugesera Football Club. Uyu musore rero ukomoka mu gihugu cya Nigeria akinnye sezo ye ya mbere mu Rwanda yatanzweho amafaranga agera kuri miliyoni 50. Bugesera Football Club rero iratwara miliyoni zigera kuri 25 ku mwaka yarasigaranye nk'umukinnyi, atware miliyoni zigera kuri 25 ku giti cye. Ubusatirizi rero bwa polisi bugiye kuba buyobowe na Peter Agubervor ndetse na Ani Elijah bazaba batwaye batyaye kabisa. Police FC rizahagararira u Rwanda muri Confederation Cup. Police FC rero urabona ko ikoze sure deal rwose ikomeye cyane hano mu Rwanda, nyuma y'uko ikipe ya Police FC igerageje kuba yabona itike igatwara igikombe cy'amahoro. Nyuma yaho gato rero rimwe iragenda ishaka abakinnyi bo kugira ngo igende yiyubaka. Rero navuga ko iyi ari imwe muri deal ikomeye cyane ikipe ya Police Football Club ibashije kuba yakora. Ni umukinnyi ikipe ya Rayon Sport yagerageje gushimaho nyine nk'uko natangiye mbivuga, bakagenda bapfa ikijyanye n'amafaranga. Ani Elijah arasaka umushahara agera kuri 2,500 y'amadolari ku mwaka ku kwezi, ariko Rayon Sport ngo ikamubwira ati wahembwaga n'ubundi amafaranga 900 mu ikipe ya Bugesera, 900 mu ikipe ya Bugesera twakongeraho 600 ukazajya uhembwa 5 cy'idolari. Ani Elijah rero akabitera utwatsi. Rero ikipe ya polisi n'ubundi mbere nabwo bari bagerageje kujya mu biganiro mbere yuko ajya mu ikipe ya Rayon Sport, ariko bakaza gupfa ikijyanye n'amafaranga nabo. Rero kubera ko Mashami yakomeje kugenda agaragaza ko yifuza uno musore cyane, yanyuzwe n'imikinire yiwe, rero birangiye uno musore Mashami Vincent abashije kuba yamwegukana. Ni ibindi bitego bije byiyongera ku bindi polisi yagiye ibona bya Peter Agubervor rwose. Peter Agubervor ni umunyagana, ariko Ani Elijah we akomoka mu gihugu cya Nigeria. Ani Elijah wagerageje kwitwara neza mu ikipe ntoya iri aho ngaho bitazwi n'abantu benshi cyane. Rero birangiye uno musore yerekeje mu ikipe ya Police Football Club, ikipe ya Mashami, ikipe izasohokera u Rwanda. Ngo bafite gahunda rwose, bya bindi bajya bavuga ngo ikipe zo mu Rwanda ntizizazima. Ikipe ya Police ifite gahunda yo kuzagera kure cyane hashoboka muri aya marushanwa ya CAF Confederation Cup, kuko Mashami ni umutoza ufite experience, umutoza watoje Amavubi, umutoza wagejeje muri 1/4 cya CHAN. Rero nta kabuza byo kuba ashobora no kuba yageze no kipe ya Police rwose kuri kure cyane hashoboka muri CAF Confederation Cup, bitewe nuko irimo iriyubaka ishaka abakinnyi bagiye batandukanye. Nabonye na Christian nawe ngo ari buze kuyimanukamo, Ganijuru nawe warawuhawe release leta n'ikipe ya Rayon Sport nawe ngo ari buze kumanuka mu ikipe ya Polisi. So ikipe y'igipolisi cy'u Rwanda rero iri tayari, ni imwe mu makipe, niyo kipe ya kabiri rero mu makipe afite amafaranga cyangwa se furusi, hahandi bavuga ngo ufata ifi ukayikoza ku nkoko rwose. Usanga ari nayo mpamvu amakinnyi menshi cyane baba bagenda bayihurumbira ikipe ya Polisi. Rero tukagerageza turebe usibye ku ruhando mpuzamahanga ndetse no muri shampiyona itaha, ariko sinzi Polisi nayo wabonaga ko n'ubundi nayo ikipe ifite squad ikomeye cyane muri nose zirangiye, ariko performance yayo twaratunguwe twese kubona ukuntu yakubiswe umusubirizo. Polisi rero ni imwe mu makipe agerageza kugura ku isoko akanatanga n'amafaranga, ukabona n'abakinnyi ifite, ariko kijyanye n'ibikombe ugasanga cyane by'umwihariko cya shampiyona kuko igikombe cy'amahoro bagifite inshuro ebyiri. Rero ni deal ya mbere. Avuga ko ikipe ya Polisi rwose ikoze mu jisho ikipe ya Murera, nyuma yo kugenda bizuyaza bavuga bati n'umukinnyi ivi na ivi amafaranga ibiki, ariko n'ubundi byari byavuzwe mbere cyane ko uno mukinnyi yifuzwaga
we yifuzaga kuba yajya mu ikipe ya Police Football Club, ariko mu by'ukuri birangiye we ahisemo kwigira mu ikipe ya nyine yagiye mu ikipe y'ibyifuzo bye. Ubwo bivuze ko ya makuru yose yagendaga avugwa, ibihuha bimwerekeza mu ikipe ya APR FC, ibihuha bimwerekeza mu ikipe ya AS Leopards yari mu gihugu cya Kenya, byose bikaba bimaze kuvaho. Ubwo rero diri dane rwose, miliyoni 50, akaba amafaranga izi furusi ni nyinshi cyane kabisa. Izi furusi ni nyinshi, menyeka ko nta mukinnyi mu Rwanda waherukaga kugurwa aya mafaranga, ngira ngo yaherukaga ni miliyoni 40. Miliyoni 40 rero urikumva ko polisi amafaranga, kigaragaza ko ikigega rwose ikigega kifunguye rwose. Ubwo rero bivuze ko amafaranga bije ya leta yamaze gusohoka. Rero ubwo tujye kubona za APR zitangira gusinyisha ikipe zose zikoresha amafaranga akomoka muri leta. Reka rero nsoreze ahangaha mbabwira ngo ni ibyegeranyo Sport Rwanda update rwose. Ubwo ndaje mu kanya nkugezaho n'andi makuru ari kuvugwa mu ikipe y'igihugu Amavubi rwose, nayo kuko ubu yamaze gukorwa tayari. Komeza ugire ibihe byiza cyane, kanda sabone niba utarakanda sabone, unasharinga ikiganiro n'abandi babashe kubona ino breaking. Bye bye.